možemo nastaviti s programom. Ono što sledi je deo tradicije košarkaške klinike već 10 godina, ali pre toga vas naravno osnovno vas molim da pozdravite naše sledeće goste predavača. A pre nego što počne predavanje, red je da se nagrade oni koji su to najviše i zaslužili u sezoni 2010-2011. Pa da krenemo redom, juniorski prvak Srbije, gospodin Žarko Vučorović. Gospodin Željko Dragović, da je će biti znamo. Imamo još jedno hvala sa juniorski prvak Srbije. Sledeći je naravno ništa manje bitan podatak prvak prve srpske lige, gospodin Arsenović Predrag. Takođe smo još nešto dana. Gospodin Damjanović Ljubiša, prvak prve srpske lige, Istok. Gospodin Vujadinović Nenad, prvak druge srpske lige, Zapad. Gospodin Đolto Igor, prvak druge srpske lige, Centar. Gospodin Petković Aleksandar, prvak druge srpske lige, Sever. Gospodin Slobodan Srezovski, prva srpska liga. Gospodin Medaković Mile, prvak prva srpska liga, Sever. Gospodin Vlada Jovanović, Partizan Beograd, prvak Srbije, Slavičko prvi Slavač. I za kraj jedna dama, gospođica Marina Maljković, ženski košarkaški klub Partizan, klub Srbije i prvak ženske lige. Čestitke svim nagrađenim trenerima, naravno mnogo uspeha u narednoj sezoni. Još jednom jedan velik aplauz za sve one koji su zaista zaslužili sezoni 2010-2011. Mi sad možemo krenemo s predavanjem, ja ću vam moliti naravno što je na kratku biografiju vrlo kratko. Gospodin Želimir Željko Obradović, rođen 9. marta 1960. godine u Čačku. Obradovićeva trenerska veličina se kompletno ogleda u kolekciji za sve koji svoje za 17 godina bavljenja trenerskim poslom. Nijedan trener ne može da se pohvali rekordom kao što je 8. titula prvaka Evrope, 2 sporta kupa, velikog broja domaćih prvenstvenih kupova sa reprezentacijom se niz osvojenih trofeja samo nastavlja, zlatna medalja na evropskom prvenstvu 1997. Zlatna medalja na svetskom prvenstvu 1998. Srebrna medalja na olimpijskim igrama 1996. i bronzana medalja na evropskom prvenstvu 1999. godine. Svoj sadašnji tim preuzima u letu 1999. i tokom narednih godina klub pod njegovim vodstvom postaje jedan od najboljih evropskih klubova. Istovremeno država dominaciju ključnog prvenstva. Ukupno Obradović je osvojio 10 prvenstva, 6 kupova i 5 titula prvaka Evrope sa odgovornim zelenima. 2007. osvaja po drugi put triplu krunu i postaje trener godine u Euroligi. 2009. ponovo proglašen za trenera godine u Euroligi. Trenutno je trener i dalje trener košarkaškog kluba Panathinaikos i smatra se jednim od najboljih na svetu u svojoj struci. U svojoj bogatoj trenerskoj karijeri vodio je između ostalog košarkaški klub Partizan, košarkaški klub Juventud, košarkaški klub Real Madrid, košarkaški klub Benetton i sada mogu pomnati Panathinaikos. Na današnjem poslednjem predavanju, ali ništa manje važno, držat će temu pick and roll napad. Izvolite. Hvala. Evo, gospodin Toma, kao i svi misli svojeg
Dobar dan svima, hvala vam na aplauzu. Želim da zahvalim Udruženju trenera na pozivu za učestvovanje na seminaru. Meni je uvek veliko čast i zadovoljstvo da mogu da učestvujem na seminarima. Juče sam bio na ovom velikom seminaru Evropske lige gde sam imao priliku takođe sa kolegama da razmenim mišljenje i to je ono što mi uvek prija i zaista svaku priliku koju imam da pričam o košarci i da razmenim iskustva sa kolegama koristim na najbolji mogući način. Današnja tema o kojoj ćemo pričati je pick and roll napad. Pošto vlada mišljenje da je Panathinaikos ekipa koja zaista koristi mnogo pick and roll igru u napadu, pretpostavljam da je to razlog da mi je danas data ta tema da pričam o njoj. Ali bih stvarno voleo da kažem da recimo ove godine u Panathinaikosu smo imali kako je to izračunao moj pomoćni trener Dimitris, koristili smo 51 poziv u napadu. 51 poziv u napadu, od toga su valjda 6 poziva bili na napad protiv zonske odbrane, imali smo neka 3 napada koji su bili napadi koji smo koristili bez obzira na bilo koju vrstu odbrane da protivnik želi da igra. Imali smo auto sa strane 10 specifičnih poziva i 10 ispod koša. Takođe sa strane smo koristili da igramo napade koje uobičajeno koristimo kad pričamo o napadu čovjeka, takođe ispod koša. Znači sve otprilike napade koje smo imali smo mogli da napravimo tako da bude javno sa strane ispod koša. Imali smo i specifične pozive sa strane ispod koša. 51 napad ponavljam. Naravno, kada imaš 51 napad, nisu svi pick and roll napad. Imali smo dosta toga postavljanja za unutrašnju igru, ali ono što sam ja pokušavao ove godine, što pokušavam svih ovih zadnjih godina, je to da ne bude isključivo jedan napad koji će biti samo poziv da bi se igrao pick and roll i isključivo napad da bi se lopta spustila ispred koša. Na nekom predavanju pre par godina na Koboniku pričao sam o nekoj mojoj filozofiji u napadu i da mislim da su najvažnije stvari unutrašnja igra koga god hoćete da spustite dole. Da li je to igrač na poziciji 1 ili igrač na poziciji 5. Nikakve veze nema, ima veze samo s time koliko je taj igrač obučen da bi da rezultat dole. Da li može da igra 1 na 1 ili će protivnička odbrana da reaguje na njega, da mu napravi odvajanje i da onda praktično imaš dobru cirkulaciju lopte i da postaviš dobro šutera samo. Znači, ako imate tako igrača, možete da pozovete ne znam koliko napada. Još nije bitno da lopta dođe što pre dole na mesto da vi mislite da imate prednost. To je jedna situacija. Druga situacija je pick and roll, ono što je Kari pričao, pick and roll na strani ili pick and roll na kapici ovde. Treća situacija je izolacija, što je Dulo Vujošević pre par godina takođe pričao na jednom seminaru koliko se to izgubilo u košarci današnje. Koliko nemamo igrača koji su sposobni da igraju 1 na 1 s polja. I koliko, verovatno, ako gledate Evropsku ligu, koliko je redko vidjeti tu situaciju da neki igrač igra 1 na 1 danas. A to je bilo, recimo, odlika iz generacije da smo imali igrače sposobne da ovo prednju liniju probiju, da naprave više igrača i da posle toga bude sve lakše. To se izgubilo. Ja pokušavam sa mojim timom da radim i te situacije, da igrače za koje verujem da imaju kvalitet, da mogu da probiju tu prednju liniju, da je da mogućnost da napadaju 1 na 1. Naravno, ne verujem da izolacija 1 na 1 bilo gde da se dešava ovde ili tamo na onoj poziciji, pošto je najnormalnije pozicije za spoljne igrače, da ostalo 4 igrača treba stoje kao spomenici i da se ne pomeraju. To u ovoj filozofiji igra napad postoji. Znači, tražim uvek da se igrači kreću i uvek ponavljam igračima jednu istu stvar. Kakav god blok da napraviš, to je dobro. Kako god da se krećeš, bez lopta, gde god da se krećeš, to je dobro. Kako god. Jedino što moramo da vodimo računa u napadu, dve stvari koje su uvek najvažnije, to je tajming i prostor između igrača. Znači, da bi igrao dobar napad, može još dobar prostor između igrača. Ne mogu da stoji jedan kada drugog, ne mogu da smeta jedan drugog, odnosno da ne dozvoliš odbrani da može doći u situaciju da rotira dobro i da pravi igrača viška u odbrani. Malo pre Kari u predavanju kaže želimo da se vratimo nazad i da igramo 5 na 5. Kad igramo na 5 na 5, imamo veliku šansu da imamo dobro odbranu. A ja bih rekao još nešto više što ja pokušam da radim sa mojim igračima. Neću da igram 5 na 5, hoću da igram 5 na 4 odbrane. Znači, hoću da natera moja dva visoka igrača koji najčešće imaju problem da trče nazad, da dođu u poziciju
ako je protivnički centar, protivničke ekipe tamo sporije ne dolazi, da moj visoki igrač bude ovdje i da već u toj situaciji imamo 5-4. A naravno to traži i za napad. Znači, trčanje je prva stvar. U bilo kojoj situaciji na terenu da napravimo igrača viška, odbranbenog ili napadača. Treća situacija za napad, znači rekli smo donji post, izolacija ovde, je situacija gdje imate šutere, gdje ćete kao treneri da odlučite iz koje situacije će oni najbolje da koriste blokade, da li su to normalna blokada ili su to uzastopni blokovi, da vaš najbolji šuter izađe da posle toga mu date pravo da čim dotakne loptu se diže gore da šutne. To je treća situacija. Imate situacije gdje igrači prave blok pa izlaze za blok, screen cross spinner, kako bi rekli. I još jedna situacija, to je ta situacija koju ću ja vas da pričam, to je pick and roll. Također pre par godina, malo više par godina, ovdje smo imali predavanje u Šumicama i sećam se da je Dule Jošević imao predavanje na temu nastavci košarci posle napada 5-5. Kako su neke ekipe te sezone igrali i koje su mogućnosti birali u to vreme na napad od 30 sekundi, kako će nastaviti. Jedna od stvari je naravno bila i ono što je Kari pomenuo da se pick and roll mnogo koristio na kraju napada. Ali je također istina da u to vreme odbrana od pick and rolla je bila na način da su uglavnom sve ekipe samo iskakale, ili da drugi način odbrane je bio što se mnogo češće dešavalo, da ako ste imali visokih igrača peticu, da bez obzira šta se dešava tamo, da će onda ostane ovdje unutra. I onda ste gledali dobre šutere kako na kraju napada posle pick and rolla igrali 2 na 1, lepo se vidi gore šute loptu, a ovaj kaže trener mi je rekao smo im unutra i neće izlaziti. To je bilo u to vreme. Naravno, da se košarka menja, da naravno, kad pogledate također neka finale iz 80. godina u NBA ligi, vidjet ćete da tad apsolutno nije postojala pick and roll igra napad. Pričamo o onim čuvenim finalima između recimo Lakers i Boston, gde je sve bilo unutrašnje igra, gde je sve bilo biranje, apsolutno nijedan tim u to vreme nije igrao pick and roll. A ovdje kod nas, opet da vas podsjetim, možda neke starije kolege, da se sjete vremena Skroča i Popovića u Zadru, koliko je to kod njih bilo prisutno, jedini način na koji je Zadar tad igrao je bilo to uporno. Ajmo igra 2 i 2, tako su oni govorili, pick and roll igra. I samo su to igrali. Uglavnom su samo to igrali. Znači pričamo o tom nekom periodu 80. do 90. godina. Pa čak i ranije. Naravno, kad birate šta će da bude vaša filozofija igre u napadu, morate voditi računa o kvalitetu vaših igrača primati. I logično je da ćete uvek dati igrača za koga mislite da pre svega iz pick and roll igre ili iz uručenja. A danas ću vam ja pokazati jedan napad koji koristim na Trikusu da ima i dosta uručenja i unutrašnje igre i naravno na kraju pick and rolla da taj igrač može šuta 3 poena. Ono što je interesantno kao promjena pravila i što sam ja razgovarao također sa mnogim kolegama i sa mojim pomoćnim trenerima je da za ovu sezonu koja je prošla šta možemo da očekujemo? Da će odbrane verovatno zbog pomeranja ove linije na 6.75 neće biti toliko agresivne da će pokušavati da igraju odbranu na način da provociraju šut. Znači, mnoge ekipe su se odlučili za taj način da će dođu da brane, da li je to šedor ili senka odbrane, da li je to da idu ispod, da li je to puš ili guranje odbrane, što nije dozvoljeno, što po pravilima ne postoji. Ali u svakom slučaju mnogo manje je bilo iskakanja nego ranije godina, mnogo manje je bilo tih agresivnih odbrana, sve u slučaju ko što je rekao Kali, kad doćete da iznenadite protivnički tim ili neko specifično igrača, pa da krenete jako na njega, da probate da osvojite loptu ili hoćete da igrate trap, udvajanje. Sve su to stvari koje prolazite kroz trening. Ja ću danas pokazati na bilo koju vrstu odbrane ovaj napad proigram, kako sam učio igrače i kako ih učimo u toku sezone da igraju. Opet ponavljam, pick and roll igrač mora da bude igrač koji ima šut za 3 poena, koji zna da probije i koji posle probijanja zna da čita odbranu, što je verovatno najvažnije od svega. Ja ne možete dati nekog igrača koji nema te kvalitete igra, onda vam taj napad ne vredi ništa. Naravno, ja u ovom timu imam neke igrače koji apsolutno mogu da šutiraju za 3 poena, imam i neke koji nisu sposobni i naravno da protivnički timovi su se prilagođavali u odnosu na to kako se ih nabrani.
5 igrača odbrane, 5 u napadu. Još jedna stvar koja vam vidite, sve napade koje rade ovog pola terena, takođe pokušavamo da radimo u tranziciji. Šta bi to značilo? Na treningu kad radimo 5-0 i kad ističe igrači, onaj ko štabo date im neki zadatak, bilo kakav, da će da bude krilu koji će završiti, da će bude prvi trailer, da će bude petica, kad se vrate ovde, da ulaze što brže u napad. I ono na čemu ja insistiram i mislim da sam ubedio moji igrači, to je ova igra 5-5 na pola terena, da mora da se kreću bez lopte i s loptom najbrže što mogu. Znači, kad radimo ovde, insistiram na tome da se radi maksimalno sprintu i da se postavljaju dobre blokade. Po cenu da nekad napravimo faul napad i po cenu toga da će sudije naravno da reaguju nakon su pravila da sviraju faul napad. Hoću da petica bude ovde, četvorka gore, na kapici 2 mala igrača, da budete dole na ovoj poziciji, tako, to je ta pozicija. Uđi dobro, uđi malo dobro, tako, bravo. Iz rasporeda 1-4. Da bi dodali loptu tamo da želim da napravim blokadu između igrača, izvinjam se, prema što krenu. Pričat ćemo o pick and rollu sa igračem broj 5, sa petićem. Pa će na kraju ovog našeg razgovora da se vratim i na mogućnosti da imamo četvorku, a iz veoma prostog razloga, pošto je Kari nekoliko puta pomenuo moj igrača Focisa, koji uglavnom igra na poziciji 4, ako igra pick and roll, s njim znam da će da menjaju. Njega da spustim dole ispred koša ne vredi ništa, pošto sve ima kao igrač, samo nema unutrašnju igru. Znači, uopšte mi taj napad sa njim da igra pick and roll s njim, kad znam da će da bude switch odbrana, odnosno da će menjaju, nije mi bio potreban i onda naravno da sam se odlučio da igram neuporedivo više pick and roll sa igrača na poziciji broj 5, jer tu više ta odbrana je praktično nemoguća. Mada su neke ekipe pokušavale i u toku sezone smo imali slučaj da velika većina ekipa je zadnjih 10 sekundi menjala čak i sa peticom. To je već stvar da radite detalje, kako ćete spustiti loptu dole i da li hoćete da se odlučite da napadate s polja. U svakom slučaju, napad ćemo da krenemo tako što će četvorka da napravi blokadu za peticu, samo da bi se taj igrač oslobodio i da bi lakše primio loptu. Ono što ja želim to je da primiš loptu negde u ovoj poziciji, ovdje. To je to. Znači, posle te blokade koju smo napravili između 4-5, petica je primio loptu i sad ulazimo u napad. Suština je da obe strane rade istovremeno. Pokazat ću vam sve mogućnosti koje imate u tom napadu, onako kako sam ja igrao sa mojim timom i ono što sam koristio. Naravno da je veoma bitno ko vam je igrač na ovoj poziciji 1, ko vam je igrač na poziciji 2, ko vam je igrač na poziciji 3. Možemo da se zvati. O to sam konvenciju da je tamo 2, da je ovdje 3. Na dodatu loptu, ti ćeš da ideš dole i da napraviš blokadu ovom igraču. Istovremeno, hoću da ti kao četvorka praviš blokadu dole za njega. I posle te blokade da se otvoriš napad. Ideš u korner. Sad ću samo ovdje. Pričamo o ovom delu terena. Znači, bez obzira koji je napad, recimo da mi ovaj napad hoćemo zovemo 2. Ono što će da sledi sa ove strane, tamo ćemo zvati recimo 2 strane. Za sad se koncentrišemo na ovaj deo. Koje su mogućnosti ovdje? Ja želim da ovaj igrač dođe i da bude uručenje. Prvo pitanje koje se postavlja je reakcija ovog odbrana igrača. Znači, ukoliko ovaj igrač sledi njega, a on naravno mora da hoće da izađeš jače neka, molim. Kad ja idem na uručenje, malo pre sudija Jovičić pričao o pravilima igre, ono što tražimo od ovog igrača da ne smije da se pomera, da ne bi napravio faul napad, jer to je pravilo igre. Znači, mora pre nego što ja dođem da stani da bude nepometan. Sve zavisi od mene. Ono što je takođe bitno, želim da zaštiti loptu, jer ako je odbrana agresivna, probat će da izbije loptu. Ali to sve zavisi od mene i načina kako ću ja da igram, koji primam loptu. Znači, ja moram da probam da idem ovde uz telo, da ga dovedem u ovu poziciju, da bih ja bio taj igrač koji će da uzme loptu pre njega. I u trenutku ako me on prati, stop. Ti ćeš posle te blokade da odeš u korner, u čošak. Idi u čošak. Ti se malo širi. Prostor napad. Znači, ovo je pozicija koju tražimo igrača.
Ukoliko me ovaj igrač prati ovde, kreće i napada. Ovo je već situacija koju ja želim da napravim. Znači, visoki igrač je sa malim, ovaj ide dole. Najprostije, low pass, završava, zakucavanje, što god. Postavlja se pitanje, ovo sve pričam u varijanti da ovaj igrač prati. Ja sam krenuo ovde, on će dole, ko je igrač koji će da pomaže sad? Evo ga, čovjek se pojavio sam bez da mu niko ništa kaže. I to je normalna reakcija igrača ovde. Znači, onog trenutka kad je otišao dole, ja kao igrač moram da gledam to, izbacim loptu tamo, verovatno je sam, također se pretpostavlja da može ubaca 3 poena, mada, postoji ono čemu je Kari Pešić pričao, problematika ove linije ovde, koliko su igrači sposobni, ja igračima govorim, ne mora da bude 3 poena. Ne mora da bude 3 poena. Ako se sam šuti 2 poena, isto na prilike, 2 ili 2. Može da bude drugi način da on dođe. Sad ovde već u ovoj situaciji imate kako će ovaj igrač da odreaguje. Da li će taj igrač da se pusti ovdje, da ćete vi da nađete ovaj pas ovde, ili će onda bude malo više gore, ne, ostane će još, nemoj da ideš još jedan. Da mu dodam loptu tamo, pa je on ponovo sam. Sve je to stvar inteligencije ovog igrača koji igra pick and roll da prepozna odbrane da da loptu tamo da igrač sam. Mnogo je prosto. Ja imam igrača koji to veoma lako rešavaju. Za ovaj način. Ok, ajmo dalje. Vrate su počeli položaj. Drži loptu. Ko je napadač? Igra. On ide na uručenje i ovaj igrač ide ispod. To je već sad nova situacija. Ako je on otišao ispod, ono što ću ja da tražim kao trener je istog trenutka da se on zakrene i da mu ponovo postavi loptu. Ti si stalno u čošku, ne pomeraš se tako. Stalno stojiš tako. Prosto, ovo je pozicija. Taj igrač u čošku, onaj igrač u čošku, četvorka je otvorena na liniji 3 poena ovdje. I čeka. Znači, morate naravno da imate šutere koji mogu ubaca loptu u te pozicije. Kad je ovaj igrač se zaokrenuo i napravio loptu, dolazimo ponovo u istu situaciju. Neko će da kaže, da postavi pitanje šta se dešava ako on ode opet ispod. Ode opet ispod. Ponovo će ja da idem ovdje. Nema nikog do trenutka, dok ne dobije prednost. Neku prednost. Posle drugog ili trećeg pick and rolla. Najčešće odbrana će da bude preuzimljiv. To je moje iskustvo koje ja imam. Znači, u situaciji ako ja sad igram drugi pick and roll ovde i krenemo, oni krenu da preuzimaju. Odigraju s ove strane, s ove strane. I sad smo izazvali preuzimanje. Idi dole ovde. Evo, da li će on sad da loptu odavde? Došao je igrač. Ono što mnogi timovi radi, mnogi timovi će da pošalju njega na backdoor gore, idi na backdoor, idi, trči, da zakuca loptu. Jel? I mi imamo igrače koji su sposobni to da urade. To igraju na poziciji 3 ili 2. Ali recimo da vam je tamo najbolji šuter, onda ćete njemu da kažete nemoj da ideš dole, nego ostaje da šuteš 3 poena. Ali može da se desi da on odreaguje da ode odavde. Ili može da se desi da ovaj igrač, vrati se malo, bravo, stop. Da ovaj igrač nije siguran da je taj pas. Ja ću tražiti od četvorke da se pomeri, da bude agresivan, da gleda koš, a kad ovaj krene da rotira, da izbaci loptu tamo. Izbaci. Stop. Mnogo puta ovaj će igrač da bude sam. Ali dolazimo do nečega, po mom mišljenju, najvažniji možda u napadu, na strani pomoći kako vam reaguje mali igrač. Kako zovu ovi od kojih smo svi učili košarku, close out. Znači, kako će taj igrač da reaguje u odnosu na igrača koji sad dolazi i rotira na njega. Ovo je vežba koju svaki dan radi na treningu. Hendrik je podbrani da ovaj igrač odavde ide i da rotira. On mora da prepozna i da zna. Ako je primio loptu, ako je on daleko da šuti, ako probaj da ideš što brže možeš od njega. Što brže možeš od njega. Ako sam ja prodao da pravi igrača više. Situacija koju ponavljamo iz dana u dan na treningu. Najmanje 15 do 20 minuta svaki dan. Svaki trening ponavljamo se. Znači, nemojte očekujete da ćete posle dobrog napada i posle toga što ovaj vaš prepoznao sve, da kad izbaci loptu i on ostane tamo, možda će biti sami, možda će šutiti 3 poena, ali ima posle toga igra. Jer dobri timovi, a mi pričamo o timovima na nekom nivou Evropske lige, da su otprilike svi isti, će da rotiraju. I opet da ponovim jednu istu stvar koju pričam godinama. Dobar tim da bi igrao dobru odbranu, mora najmanje da ima 5, 6, 7, 8 i više rotacija.
Znači onaj koji izrotira 3 puta i kada date lad koš, zaboravite da ste igrali dobro napad. Mora biti da je problem odmah. Mora biti da postoje neki bolji koji bolje rotiraju, koji bolje brane u određenu situaciju. Uzmi loptu i idemo od početka. Uradite ovaj zadnji napad koji sam radio. Ovo je sve odlično, igra, stavi. Bravo, idi dole, preuzmi, bravo, gledaj, odlično. Našo je rešenje. Sve ovo izgleda lepo, ponavljam još jednom. Neuporedivo brže mora da se kreću igrači. Sprint, šta god da radi, puno sprint. Ok, idemo od početka. Sljedeća situacija gdje možete da nađete ovdje, dodaj loptu i uradi sve isto radi, sve isto. Idi. Dobro, bravo, odlično, stani. Ovaj igrač sad ide ispod i kad je došao ovdje u ovu situaciju, on će da se postavi i da igra takozvanu side odbranu. Znači da bude u ovoj poziciji gdje će visoki igrač da dođe ovdje. Ok, sad je to nova situacija. Side odbrana, igrač je u ovoj poziciji. Ono što ja tražim od igrača dođe u jednu loptu. Vodite računa jedne stvari, nemojte da dozvolite da taj igrač loptu primi ovdje blizu ovdje. Možete imati problem, možete se desi odvajanje i imaćete veliki problem. Znači ja tako, zbog čega sam rekao ovom igraču na poziciji broj 5 da primi loptu negdje ovdje, upravo zbog toga. Da bi imao prostor u napadu, da mogu da napadam i tu stranu i ovu stranu. Ne blizu ovdje, nikad blizu ovdje. To nije dobro, ja ne koristim tu opciju. Ukoliko je sad ovo side odbrana, ono što ja tražim od ovog igrača, da ne napada odmah, da sačeka 1 sekund. Da kako mu je postavio, igra mi side odbrana, sloni se jače. Igra mi side odbrana. Da povede loptu nazad je korak. On će naravno da bude agresivan, jer njegov trener kao i svi treneri, kao ja, napadne loptu, bude agresivan. Svi to radi. I kad dođe ovdje u poziciju, uzmi loptu, ja kažem ovom visokom igraču da dođe da napravi ovu upravo. Ovako, na ovaj način. Ne, kreni su. Ovakav način. Zašto? Zato što sad kad on dribla, ide na ovog visokog, ja vidim sad sve ovo. I morate da naučite vašu peticu. Igrač na poziciji broj 5 idi. Sem što će da ode ovdje na zice, da po neki put napravi pop-out ovdje na ovoj poziciji, daj mi loptu i da bude sposoban da ubaci svoju poziciju odavde. I što je još važnije, da bude sposoban da pročita odbranu, jer će sigurno jedan od ove dvojice doći da rotira. Znači da napravi fintu i da spusti loptu. Daj, dođi. Da napravi fintu i da prebaci loptu ovdje. Znači sve to taj igrač mora da radi i to su vežbe koje također ponavljamo iz dana u dana treninga. Ako hoćemo da radimo ovaj napad, je logično da ako pripremamo utakmicu, a ja sam rekao 51 poziv smo imali, sigurno nećemo koristiti 51 poziv na utakmicu. Nego napravimo plan šta će da budu pozivi za tu i tu utakmicu, imajući vidu karakteristike protivničke ekipe. Pa ćemo da kažemo danas ćemo da igramo 4 napada koji su pick and roll, 3 napada na unutrašnju igru i 3 napada za šuter, na primjer. I to su vežbe koje radite pred tu utakmicu. Na zagrevanju, na individualnom treningu, kao pripremu za ono što dolazi posle toga taktika 5 na 5. Sad će biti da uradim lepo što sam pokazao od početka odavde, odbrambeni igrač ide u side odbrani i povuci loptu malo nazad, da padne i dodajemo loptu na penalu. Hajde. Bravo, napadni, evo ga, bravo, imao si, znači, oba igrača su došli, to je nešto što je isti. I to će se uvijek dešavati, igrači na stranu pomoći dođu do pomoći. Bez obzira da li imate trenere koji će da kažu da igramo 2 na 2. Igramo 2 na 2, pick and roll. Nećemo da rotiramo. I onda mi pričamo sa igračima, gledamo video naravno, i pričamo koja je filozofija protivničkog tima. Oni kažu da neće da rotiraju. Međutim, gledate video i vidite da oni rotiraju. Obojice, i ovaj odavde četvorka odu dole unutra. Naprave da visoki igrač ne prikotu. Jer mnogi timovi protiv Panathinaikosa kažu nećemo da nam Mike Batiste zakucava loptu. Nećemo to. Ne damo Panathinaikosu lak koš za koš. Odlična filozofija, slažem se. Vjerovatno da sam ja, protivnički trener, vjerovatno ja tako razmišljam. Probao da nađem način kako da branim. Kao što sam probao da branim neke druge ekipe koji igraju pick and roll. A mnogo ekipa igra pick and roll u Evropi.
Znači, morate da imate još jednom rešenje ovog igrača odavde koji će da bude sposobno da šutne ili dole da pravo. To je, idemo od početka. Da bi vam napravio pravu sliku, hoćeš ti moliti da dođeš u ovu poziciju, a ti da odeš ovdje. Napravio sam ovo, ja imam igrača na poziciji 1 Tidis, koji je kompletan igrač u svakom pogledu, ali koji također sve što zna da igra pick and roll ima i unutrašnju igru. I kad imate njega ovdje na ovoj poziciji, a recimo dole je odličan šuter i odličan igrač koji igra pick and roll do Nikolas, onda vežete njih dvojicu ovdje, on ode dole. Šta se ovdje sad dešava najčešće u ovoj situaciji? Igrači 1-2. Preuzim? Bravo. Evo vam cijelo da kažu. On ode dole. I sad, umjesto da bude to Diamantidis kao i uvek, ne, sad ću mi jasno Diamantidis, izađeš van. Ja ću gledati 3 sekunde Diamantidis, neću više. Napravim blok i tražim blok. 1 na 1 ispred koša. Mnogo koševa se bavi na ovaj način. Mnogo lako koševa. Najbitnija stvar da imate igrača ovog ovdje, koji može da loptu, a još bitnije kad napravi blok, da traži loptu ovdje i onda s jednom fintom, to će biti 2 penala. Sa drugom fintom koju redko koji igrač koristi, a to je finta jer će ovaj da dođe sigurno petice, da napravi fintu, to davanje i ode gore, da šute loptu. Ili, što još više voli da radi Diamantidis kad primi loptu ovdje i kad zna da petica dolazi, da baci loptu gore bilo kogu mojih igrača na poziciji 5, tamo. Publika povodi, bravo, kakva akcija. Daj loptu. Idemo tu opciju gore, ajde. Bravo, odlično. Hoćeš da pomogneš? 3:15. Bila noć opasna, da? Ajde, pomogni se malo pomoći, da dodamo loptu ovome, da izgleda kao da je lepo. Ajde. Bravo, dodamo, bravo, odlično, zamka, to je to. Znači, koristimo, pričamo pick and roll, poručenje, ali ima i unutrašnje igre. Također kao opcija. Uzmi loptu playmaker. Naravno, vi možete u ovom napadu, ako imate igrača na poziciji 3, da vežete, da počnete sa trojkom ovdje napad, da on bude taj koji će uđeti na playmaker u broj 3-1. Da li će neko da promeni, da li neće da promeni. Ako promeni, ako imate prednost ovdje, insistirajte na visokom igraču da loptu dole. A ovaj nek nastavi da se kreće. Vi možete igrati ovo što imaju, recimo, mnogi timovi NBA igraju. Stani dole. Da ne stavi to iz ove pozicije, da bude ovdje. Dodaj loptu. Ajde. Nemoj da sačekaj njega. Da dođe da napravi blok ovdje, kao flex pick, da on ode dole, da traži loptu, a sad se on vrati. I ponovo je sve isto. Nemate nikakvu razliku. To vam je opcija koju ćete vi da nađete i koju će vam najvjerojatnije dati vaši igrači. Samo slušajte igrači, gledajte njih, uvijek imaju najbolje opcije. Pošto zaboravite to da smo mi napravili košarku treneri, sve su napravili igrači, pa smo mi gledali, slušali i onda posle pokazivali drugim igračima. To je tako uvijek bilo i bit će. Sad ćemo da pređemo, izvinjam se, još ovdje da pokažemo push odr. Ajde i dole. Bravo. Ti ćeš da dođeš ovdje i da guraš tog igrača, da probaš da ga guraš, a ti ćeš da ideš ispod. Dakle, to je još jedna opcija koju nismo vidjeli. Push odr. Ako ovaj igrač ovdje gura, to je faul. I to će verovatno 90% sudija da svira kao faul. Ako gura. Ako igra u ovoj poziciji i ovaj sad ide ispod ovdje, šta je rešenje? Pa igraj se prosto, vidi ovo sad, teraj opet ide. Pa ga opet odredio, I onda u jednom trenutku će ovaj igrač da ima prednost. Ovo će da se desi najčešće na igraču koji nema šut. Recimo, ja imam igrača na poziciji Poja Kalatis. Ali sam rekao njemu u toj situaciji da bude najagresivniji što se tiče prodora. Da ga odvede 1-2 i ono što je najvažnije, da ima strpljenje. Da izigra 2-3 puta i kad vidi da ima prednost, onda da napadne malo igrača da odvode. Jer ovaj više ovdje ne može reagati. Ako on stekne malu prednost, vrati se sad ovu malu, napad, on će izazvati pomaganje nekom poloviti. Jer ovaj trener mu je rekao, guraj, puš od toga.
Tako da imate i tu soluciju. I morate dati igračima u odnosu na bilo koju vrstu pick and roll odbrane soluciju. Naravno, još jedna situacija koju smo rekli da može da se desi. Ti počne napad, ti ćeš igraš pick and roll. Ajde. Bravo. Ne, idi sa njim, stop, uzmi loptu. I sad ćete možda dođeti u situaciju da će ovaj ovdje da bude najagresivniji. Hoće da igraju trap, hoće da ugradu. Ono što on kao igrač mora shvatiti, to je jedan dribling, unazad će omogućiti sve da vidi. Sad, da li će doda loptu njemu, pa preko njega dode loptu, bratu, ili će doda loptu ovdje, pa preko njega dode, to je sad stvar ovog igrača koji igra. Ali insistirajte na tome ako vidite da je trap odbrana, da jedan dribling napravite i brz pas, bilo gde. Imaćete situaciju, uzmi loptu. Dakle, od ove vrste odbrane, ovaj igrač nikad neće dati taj pas. A igrač nikad neće dati taj pas. To je priprema za utakmicu. Vi morate da znate protiv koga igrate, da na tu odbranu će ovaj igrač da bude agresivan i da već on zna, a i on bude to backdoor situacija. Znači, vi morate to da znate. Ovaj tim će da nam odigra u tog utakmice 3 puta trap odbranu. Nema izgovora za njega ako proda loptu, nego je sedi, odmori se, nešto malo se umoran, ima neki drugi koji će da razmišlja. Znači, priprema utakmice je da doda loptu ovdje ili, pošto je to pravilo strana lopte, odnosno prvi pas da neće dozvoli, ovaj će isto to da uradi, jedini igrač koji će da bude je taj, ali imate timove kao na primjer Tao Keramika, Duško Ivanović koji će svaki put posle ovoga njegovu peticu da traži pop-up ovdje i sad oni, da li ovaj igrač može odavde da dođe ovdje, veoma teško, tako. Kad vidi moj igrač na poziciji 4 da je to tako, on će malo da odmori i ostavit će prostor za ovog igrača ovdje da najlakše u svetu primi loptu, sloni se ja ću igram, daj mi loptu. Šta je sad ova situacija? Šala. To je 2 na 1. Jer ovaj tamo ne da pas, ovaj tamo ne da pas. Ili, ako se ponekad desi da imate, pošto ja imam ovoga, kako se zove, Ljukasa i Marića, koji ovdje nisu baš sretine, jel? Nisu baš, nije im sve baš najjasnije. Onda ćete njih da pošaljete dole, a onda ćete tražiti ovog igrača da on utrči na posla i da njih udate ovdje. Bez ikih problema. Znači, to sve su to solucije koje morate raditi na treningu i da budete spremni. Na ovom nivou, nakon igra moja ekipa, Evropska liga, nemoguće je da u tog utakmice protivnička ekipa ne menja odbranu na pick and roll. To je nemoguće, to ne postoji. Znači, izađete da 40 minuta, pa protivnička ekipa igra isti način odbranu na pick and roll. Ili posle time-outa, ili posle bilo prekida, ili na poziv playmakera, ili igrač skupi ekipu, uvek će da traže da se igra nešto novo. Znači, morate raditi na treningu, morate da imate igrača spremni na to. Početne pozicije. Prošli smo ovu stranu ovde, da kažem da je to bila dvojka, idemo na 2 strane. Vidite tu sad, sve isto mi radimo ovde, sve isto. Ajde, dodaj loptu, idi tamo, nogu, dođi gore, stop. Ovde smo napravili blokadu i sad nećemo da radi ova strana, hoćemo novu stranu da igramo pick and roll. Vas dvojice ćete napraviti jednu stvar, ti umjesto da ideš na učenje, samo ćeš da odeš tamo. Ovaj, posle 2-3 puta odigran, on će ide po lud za njim. Njega više tamo šta se dešava ne zanima, ovog igrača. Kad budete odigrali prvi put ovdje 3 napada za redom, ona strana radi bez ikih problema. Ti ćeš uvijek da odeš u drugu. Ovaj igrač ovdje će sada krenuti na uručenju driblingu, a će stane pre nego što dođe nek napravi to ovdje. Igraj, ti ga prati, napadaš visok igrača i daš koš. Gledaj da će neko da rotira. Ajde. Bravo, napad, stop, uzmi loptu. Prva stvar, i njemu sam rekao sad jedno, a ovim mojima pričam par zadnjih godina, pa isto, nema neke velike razlike. Budi agresivan, primio se loptu, idi napadni ovog loptu čoveka, ovog visoku, napadni njega. A ti, kad vidiš da je on uslov, čekaj, ovdje nešto nije normalno, petica mi treba ovo. Petica igra pick and roll uvek prekisno. Ti ćeš odeš da pomoguš, kako si napad. Nema tvoja pozicija više ovdje, ti bežiš napad. Širiš i hoćeš šuteš 3 poena. I u redu, probaj da nađeš rešenje. Ajde, od početka.
Bravo, šuti loptu, odlično, odlično. Da, hoćemo danas. Ti i ja, kakav smo znati, koliko još gledali? Sve danas, spremi se još malo. Daj loptu. Dođi. Ako ste pažljivo gledali, detalj, koji je veoma važan, dodaj loptu. Hoćeš moliti da igraš odmah kako si igrao? Nisi tako igrao. A tebe on nije zanimalo, što ti si bio ovdje. Ti si u prethodnom napadu, ono što sam ja gledao, stavio ovdje na ovoj poziciji. Je li ste ili niste? Ne gledam me oči i recimo šta. Jeste, naravno da jeste. Pošto su to detalji koje morate gledati, pošto je to najvažnije, petica, po navici, nikad neće da bude agresija. Baš njega briga što posle toga dolazi uručenje i što će ovaj igrač ima prednost. E to je ono što hoćemo. To je upravo ono što hoćemo. Da ovaj nije agresivan i da posle uručenja ovaj moj igrač bude neagresivan. To je mnogo važno detalj. Odigrajte još jedno. Sve isto. Bravo, napad, napad! Zbog čega mi napadaš? Nemoj da staneš Biblik, on je iza tebe. Daj mi loptu, dođi ovdje, izaći napad jače. Dođi gledaj. Ej, verujte, 3 zadnje godine, borbu vodim sa Diamantinisom. Borba svaki dan trening, da bude agresivan. Da ne stane ovdje ko što stava ovaj dečak. Nemoj da staneš, uručenje, dođi mi daj mi loptu na uručenje ovdje, daj mi loptu na uručenje, napad mi loptu, napad, možeš živjeti loptu, evo, dodata loptu. Nemoj da staneš ovdje, to je cijela suština. Uzmi loptu, dođi. Zapravo, ajde, odigraj u četiri, I kad budem zviznom stani, to ima loptu, stop, bravo, stop. Idi da. Ono što bi ja voleo, dođi. Da ovo ručenje ne bude toliko ovdje na sredini, iz tog razloga, dođi. Da bude malo više ovdje na strani, jer neće doći u situaciju ako je ovdje da ovaj igrač može pomoći s jake strane. Tu može ovaj napad ima problem. Ali naravno da moram da spremiti igrača ako krene on da pomaže, da on zna i da pročita i da je to lak pas od male jedne na toj strani. Ali da bi izbjegli to, da bi imao, opet ponavljam, prostor za napad, hoće da to bude ovdje i sad ja imam situaciju jasno. Ponovo će ovaj, šta može da se desi ovom napadu? Može da se desi da ti pratiš to. Ej, nemaš slučajno Foci da šute 3 poena. Nemoj on da šute 3 poena. Ti idi da pomoći. Znači ovaj igrač odavde to mora vidjeti. On će u mnogo situacija možda da bude između dvojice. I uradit će ovako. I dovede u dilemu ovog igrača. Gde da dovede? Ako igra ovako. 2 mogućnosti ima. Da sačekaš ovdje da vidiš. Utrči. Šta će on da radi sad? Mora da se odluči. Će prati njega, onda je ovdje pas. Ako se ne odluči, ostane. Ako napravi 5 miliona, ajde. Da. Znači, to su sve situacije koje moramo gledati da se pripremite i da kažete oni neće da daju četvorci šut, nego će rotiraju sa ove strane gde su 2 mala igrača. Budi spreman na to. Nemoj uvek da ideš na to, gledaj tvoj igrača i sačekaj trenutak, uzmi loptu. Ti si odbrani igrač. Izađi. Kako on kreće, ti ćeš da odlučiš kada ćeš da gledaš loptu. Kreni. Slaka, možda više mene i njega odbrane. Kreni. Ovo je trenutak za nekoj. Trenutak kad se on okreni kad pogleda loptu. To je trenutak da se utrči za leđa, ne pre. Nemojte dozvoliti igraču da to radi pre. Jedino ako imate nekog koji može da skoči, i koji se doleti odavde, on baci loptu na zemlju sa koje. Ako imate da ja imam recimo sata, možda skoči se kucava čovjek i okej, to ćemo za njega koristiti. Znači mora znati individualni kvalitet bilo koji igrač. Sve ostale opcije ovdje iz ovog učenja, da li je side odbrana, da li je ispod odbrana, da li je skakanje odbrana, da li je trap odbrana, sva rešenja su ista kao što smo imali ovdje. Znači nema nikakve razlike. Igrali smo ovdje, to ćemo isto da radimo i ovdje na ovoj strani. Nema nikakvih problema. Početak. Hoćemo da nam uvek
loptu primi petici. Zbog toga smo pravili onu blokadu za peticu loptu, da bi primio lakše loptu. Ajde. Pa da je ovo obrok, to nije petica, znajmo loptu. Isključivo iz tog razloga. Desit će se da ne može da primi loptu. Desit će se da ne može da primi loptu. Ako ovaj igrač igra agresivno i ne može da primi loptu, a pogotovo još pre toga moja greška što nisam rekao, ako ovaj igrač ovdje agresivno, šta god da ja kao trener zovem se klupe, ono što ja učim moje igrača je zaboravim, nemoj da zoveš, idi u blokadu, ako je on agresivno. Da li je ovo nešto menja sad, da li je ovo ono što mi hoćemo? Pick and roll igra. Još više imamo prostora ovdje. Nema nikakav problem. Znači svaki put kad je ovaj igrač agresivan ovdje, na njega, ja ću da pošaljem moju peticu tamo, jedino je to signal za vas dvojicu. Ćoško, ti ćeš da se našliš. U odnosu na to ako on ide ovdje, tako? Znači ti ćeš da napadneš sam, napadni, igraj. Bilo koju vrstu odbrane onda igraj. Sve je isto. Probaj da igra ono sad senku, znači on se pomera ovamo, ti se pomeraš ovamo, zavisi koja rotacija. Znači dajte igraču mogućnost da igra pick and roll. Sad će normalno neko ko hoće da razmišlja da kaže dođi u blokadu, dođemo petice. Dođemo stop, idi ispod. I ono da ispod nema nikakvih problema, to je reakcija najnormalniji odbrana. Ponovo pick and roll. Šta je sad problem za mene? Problem je što će on da ide na stranu gdje su dva igrača ovdje. Ćoša, ne pomeraš se s Ćošom. Kad oni igraju gore pick and roll, vas dvojica, samo čekate i molite Boga da se ova dvojica pomera i da vi živite od toga. Problem je sad, ako on krene ovdje i ako steče prednost, on mora da mu da prostor. Znači, beži na drugu stranu, vidi ti u Ćošu, ti se tebi gore. Napadaj. Sve to se radi također na treningu, ta situacija. Ok, druga mogućnost. Ovaj momak nema šut i branit će ga ako treba 10 puta ispod. Kalatis se zove. Brz, prodoran, igraju u Arisu. Nema bolji napad za njega. Mi ćemo da fintiramo pick and roll, obojice. Kreneš ti tamo i vratiš se i napraviš blok ponovno. Ti odeš dole i napraviš blok. A ne, bravo. A Kalatisu, ja kažem sad napada, igra 1-1. Probije, nema da gledaš vi. Ovi se inače bave odbranu ovdje sad. Ovaj kad vode igrač dole, neko hoće da gleda loptu. Svi će napraviti ovoga i da vode računa. Ovdje je drugi Nikolas, pazi, nema ti šute tu Nikolas, vodi računa. Ovamo je drugi igrač sad, pazi, nema ti šute šat. Za njega igramo 1-1. Ajde probamo 1-1. Jesi ti brži od igračice? Povedi ga čovječe, ajde. Ajde, napad. Faul. Jesi igrao sve ruke? Faul. To je ono što hoćemo. I to je ono što sam rekao na početku, kad smo počeli da pričamo da je Dule pre neki seminar pričao o igri 1-1 koja se izgubio. Ili, na primjer, da pomenemo našeg druga Voderu koji je bio velemajstor za to, tako? Od njegovog vremena, koliko ste igrača vidjeli da igra 1-1 koja je na kartici? Retko se dešava. Retko današnji košarci. I to je naravno greška nas treniranja i igrača. Što mi treba da vjerujemo i ne damo loptu i da igraju 1-1 što više. To je sigurno tako. To je kao jedna mogućnost. Sljedeća mogućnost. Zamijenite poziciju, otići ti na onu stranu tamo. Petica mi dođe ovdje, kao na početku napada. Da bi ušli ovaj napad, nekad možete odigrati sa fintom, da dođe na pravi blok. Trojki, traži loptu. Istovremeno kad dovedem loptu ovdje, imat ćemo dve uzastopne blokade za njega tamo. Četvorka pa petica, nemaš nikakve veze više sad. Četvorka pa petica, ti vodiš gore. Stop! Ako ste gledali sad pažnju, njih dvojica u odbranu, igrač broj 4 i broj 2, svi su gledali na onu stranu. Ovaj igra ovdje, ja mu dam loptu i ovdje 1-1. Već je 1-1. Igraj da ne primi loptu. Još lakše, lop pas. Oni se bave onom blokadom. Ok, ne može, iz bilo kog razloga. Dođi gore.
primi loptu i sad ti odeš u ćošak tamo, ćošak, a ti ideš na pick and roll, petica, koju napad? Izvini, petica napad, nemoj da pomogam, a ti ideš u ćošak, četvorku, igraj pick and roll. Ista pravila. Imaćete nešto u ovom napadu što nije običajno, pošto veliki broj timova u Evropi će da traži da brani pick and roll igru tako da menjaju dva visoka igrača, što je logično, da peticu koji igraju dole u četvorku. U ovom raspadu sad ovo, ako je igra pick and roll na ovu stranu, da li četvorka može dole da pomoći? Vidje broj pomoći. Jer možda pomoći ovaj direktan pas, onda je lakše. Mnogo teško. Nema rotacije s te strane, zaboravite. Rotacija će dođe sa suprotne strane, dođe ovo gore. Ako ovaj izlazi ili ako igra ovu odbranu koju igra, to je Kate strana. Jedan igrač mi fali, jedan igrač. Znači, da od ove dvojice sad znate ko će da pomogne. Najčešće će to da bude onaj igrač ovdje. Znači da budete spremni za ovaj pas. I ponovo dolazimo u situaciju o kojoj sam pričao da će najčešće imati ovo, da će ovaj morati da rotira i sve zavisi od ovog igrača. Da će šutne loptu, da će probije i da napravi ponovo više igrača. Mnogo važno, radite na treningu ako ćete igrate nešto slično ovom napadu. Ajmo još jednom igramo ovako kako smo radili. Driblaš loptu, traži loptu, ajmo prijatelju, ajmo. Bravo, odlično, to je bilo toliko, ubaci. Ajde. Još jednom isto. Bravo, stop. Sad, pošto oni to znaju, i oni neće dozvoliti pick and roll ponovno, da ovaj koji pravi, nego stanu, da vam objasni tu situaciju, stanu, strane. I ovaj ga čekao, ovako, dođe ovdje. Ili, čak neće da bude ni on toliko agresivan ovdje, on će nam igrati stranu i poslaće ovog čoveka ovdje da pomaže. Ima i tih rotacija. Ili da fintira samo je dovoljno kako se ja pojavim ovdje, a sad je pričao Ettore Messina, imao predavanje juče u Barceloni, odbrana pick and roll. 97. godine, on kaže, prvi put sam vidio odbranu utakmica Olimpijaka s Barcelona. Fasula su odbrani, Saša Đorđević napad, gdje je držao Saša Đorđević je takozvana sekta odbrana, a Duda je bio trener. To sam juče slušao na predavanju Ettore Messine. Da je bilo na ovaj način, evo upravo ovo što pričam, da je on otprilike ono što Kali kaže, izlazi ovdje, nije mu dao šut dođe, sam spodio to rukom i čekao da se ovaj vrata, hvatao svoj igrač iz kontrolisu. To je juče bilo tako. Znači, možete da pričamo, to je bilo pre 14 godina. I ta odbrana danas možda ćemo više igrati se. Ali, ono što je suština, da ćemo možda više da budemo unutra, a da ja kad krenem ovdje, sloni se. Da napravim samo jedan sekund i da se vratim na ovog igrača. Dovoljno, verujte mi da je dovoljno za ovo. Nema nikakvih problema. Da bi ja izbjegao, kao trener u napadu, da dam mogućnost svojim igračima, ako oni igraju ovaj način odbrane, dođe ovdje, onda ću ja mom playmakeru da kažem, budi strpljiv, sačekaj jedan sekund. I samo što treba da uradiš je sljedeće. Veš na drugu stranu, penji se gore, idi u ćošak. Nema više te situacije. Nema više te pomoći. Ja sad ponovo napadam peticu. To je ono što hoće u tom napada. Strpljenje. Kažu majka mudrosti, strpljenje. Sačekajte jedan sekund. Sačekaj ovdje jedan sekund da ovaj očisti i onda nastavite dirati. Jel možemo biti odigramo tako? Jel možeš ti da pošleš ovdje da pokažeš to? Ajde, pa početak. Bravo, igraj sajt, bravo, napad, stop, zaboravili smo bloku. Ti isto radiš kao kad je sajt dobro. Zaboravili smo blokadu, oni primjer loptu, ti dođeš kako smo rekli, ne tako, nego da bi video bravo i ti sad napadaš visokih igrača. Igraj, bravo, ok. Ajmo još jednu situaciju. Bravo, ok. Ajde,
Bravo. Blok, bravo. Idi. Izvaredno. Stop. Da vidim još jednu situaciju koju sam ja imao ove godine veoma često. Dođi ti dođi. Evo ti lopta. Idi u čošak tamo ti se popenje lopta. I sad postaje lopta. Napada ga i oni kao zadnju soluciju se odluče da preuzme. Ovaj se izmoli igrač. I ovaj moj igrač je sad visoki igrač. I ja mu kažem, dribla je loptu. Kako ja driblam, pomeri se. Idi tamo za njim. Izdribla je loptu skroz. Dovede peticu ovdje. Evo te loptu. Od 10 puta, kad dodate loptu, 9 puta ova ide tamo. Uzmite snimke i gledajte. Visoki igrač po navici. On je promenio, vratio se tamo, daje loptu ovdje, uglavnom sad. Sad je dilema, mali visoki, ko će ti izaći? Možda radite što hoćete. Ako ostane visoki, pogledajte sad situaciju koju imate. Imate peticu smalih igrača, ovaj neće igrati, redko koji igrač će raditi. Primite loptu ovdje ili promašno dodaš tamo što je mnogo bolje rješenje. Ali ako ne može, tražiš loptu ovdje, ovo je sad pozicija trostruke opasnosti. Znači, sad ću da igram si, ono o čemu pričam 1-1. Znači da probam da ga napadnem, da izazovem pomoć na dodam. Možda je problem vremena. I mnogo ekipa radi da bi došli u situaciju da istekne napad i da nemate dobar šut. Zbog toga je veoma važno da uđete u napad što ranije i da imate, recimo, za realizaciju 15 sekundi. Vodite računa da vam treba par sekundi da dođete iz one pozicije ovdje da bi počeli napad. Jer možemo ovo da odigramo što sam ja sad pokazao. Da ti izriglaš loptu, da izgreš igrača, dodaš i da se vrati. Ajde. Ti ostani samo, nemoj da budeš toliko agresivan. Ostani s njim, da, bravo. Bravo, napadi ga, svedi loptu, bravo, dodaj, odlično, da, to je to, izvanredno, znači morate imati ovu soluciju i meni se to ove godine mnogo dešavalo, protiv mnogo ekipa u Evropi. Sljedeće rješenje koje možete imati iz ovog napada, uzmi loptu. Hoćete, napravi blokadu. Petica, četvorka, samo jedan sekund. Po četiri. Četvorca, da. Hoćete da otvorite ponekad hoćete da otvorite loptu i na četvorku. On krene fintom da pravi loptu na petu i vrati se. I sad novi napad. Opet ponavljam, novi napad koji ne mora samo da bude pick and roll. Trojka, kad on primi loptu, ovaj igrač je ovdje, najsnažnije krene i traži loptu, Ako možda mi daš, a prvi put će u velikoj većini situacija lako da primi loptu. Ok, traži loptu, ako možeš donosi, ako ne možeš, imamo drugi nastav. Pošto ovaj igrač inače, u svim ovim prethodnim napadima, kad je dodava loptu, kad doda loptu ovdje, on ima kredu na ovu stranu, tako? Sad će napraviti fintu, traži loptu. Dođi mi i napravi ovdje slepu rukavu. Odlazi ovdje. Petica najčešće stoji unutra, znači bit će moguće ovaj pas. Daj loptu. Ako je ovaj igrač igrao odmah tamo da ne primi loptu, kako je bilo ovo idealan pas i lag pas. Ne može. Igra dobro dečko odmah, igra ovdje. Ne može. Sad ćemo da napravimo pick and roll ovdje na strani, sa svim pravilima koje smo imali. Ako on igra ovako, ja ću tebi da pošaljem tamo. Ako igra step out, onda će doći možda otvori se, ti ćeš ideš u korner. I ponovo smo u istoj poziciji. Sa svim pravilima koje smo imali u prethodnim slučajima što se tiče pick and roll. Znači, kao god dobro da igra, nova mogućnost sada probamo da. Bravo, odlično, to je jedno mogućnost. Odigrajte pick and roll, igrajte šetu ovdje, znači nemoj na stranu da guraš, nego samo kao šetu. Senka, da se pojavi, samo kao senka. Bravo, odlično. Ajde, napad, odlično. Bravo, odlično. Težak pas, redko kad će moći dodat, mnogo češće da će ovaj igrač ovdje biti sad na strani pomoći, ili na jake strani. Drugo rješenje. Četvorka obično ide u blokadu petici. Sad ćeš da napraviš fintu, da ideš njemu da praviš blok i ti ćeš da praviš blok njemu.
Njemu. A ti ćeš naravno da pripremiš blok, to nije priprema bloka, ti stojiš dole. Uđi unutra, pripremi blokadu, ajde, bravo. Izađi tu, ovdje, tu, primi loptu tu. Mnogo puta može da se desi da već u toj situaciji bude sam. Ok? Ne šute loptu. Ono što ja sad tražim, ti ideš u čošku. Ti ćeš doći napraviš meni blok. Ovdje, napraviš tako, svojstvo, ovako. Da bi ja odešao dole da primim loptu. Ok? Bravo. Već sad dobijamo odgovor zbog čega ovaj napad. Petici. Pomažu. Ne da meni zica dole. To je trenutak sad, kako sam ja prolazio da se ti penješ gore, idemo u pick and roll. Ko šuter? Ne, igraš odmah na meni, on je pomogao samo sekundu. Ti si pomogao samo sekundu, ostaviš kasni već sad. Da igraš već sad kasni. To je skok šut najčešće. Prvi put će bude skok šut najčešće. Ajde, odigraj. Bravo, pomozi sekund, igraj. Bravo, izvanredno. Upravo to hoćemo zbog napada. Znači, vežete odbranu, promenite. Svaki put je bilo da četvorka ide u blok petici i sad imate drugi poziv. Šta je bilo? 2 strane, 2 dole. Ekipa zna, igramo 2 dole, samo vas dvojica. Napravi blok, evo ti igraj. Ajde, blokada, bravo, napad, odlično. Upravo ovo tražimo od ovih igrača. Upravo je ovo situacija. Budi najagresivniji. Desi se da je ovaj igrač ogroman i da ponekad udari rampu ovom igraču. Znači ode na prozor i onda ti tačno vidiš strah koji je prisutan kod ovih malih igrača. Strah. To je trenutak da ga bodrite. To je trenutak da mu kažete da nastavi da bude agresivan i da nema nikakvih problema što mu ovaj udari rampu. Idi još jednom na njega, idi pravo u njega. Bez obzira, on ima ogromnu prednost da je mnogo brže od ovog igrača. Još ako imate igrača koji posle toga će ovdje da napravi fin, jer ovdje gore broji plafon. Znači morate da bodrite igrače, morate da im tražite da budu agresivni, bez obzira to ako nekad nisu uspješni napad. I još jedan detalj sam zaboravio samo u ovom napadu koji smo recimo zvali 2 strane. Napravite blokadu, samo se vratite na to. Ne. 4:5 jeste. Gledaš loptu. I tako, radi. Stop. Mnogo puta četvorke, igrači na poziciji 4 su strašno agresivni. I sad ako imate inteligentne igrače, a hvala Bogu, ja sam ih imao uvek, i naravno da bez njih nikad ništa ne uradio, i ovaj se sad ovdje zove Jasikevičius, i na taj malo to lepo kaže coach. Foci se drže mnogo blizu, mjesto on meni da napravi blokadu, sve će ja njemu napravi blokadu. Ovdje dole, ovaj me baci, jer još jednom ponavljamo petica ovdje, kad je agresivno. Ostavljam mogućnost ovom igraču i za uručenje, ali također ostavljam mogućnost da pravimo dobar blok. Ja ti bacam ovdje zakuciš. Ajde. Prvi je igrač Šarunac na utakmicu, taj malo coach, odigrali smo zakucam se loptu. Slušajte igrače, pitajte igrače, uvek. Pričajte s njim, daće vam dobre ideje. Probajte na treningu da radite neke stvari za koje nemaju pojma što ih radite. Pa ako vam ide, nastavite raditi. Ako ne valja, oni ne znaju da ste probali nešto novo da radite. Također posle ovog bloka može da se desi da ovaj pomogne vrati, izađite i napred tamo. Sad ovo ništa više ne vredi, uzmi loptu. Ovo meni ništa ne vredi ili ovo foci. Nema ništa. Još jedno. Ne može. Ali sad ja imam ovdje ovog igrača koji je s njihovom četvorkom. Imate igrače na poziciji 4 u Evropi koji su sposobni da brane. I da vi ne možete lako da ga probijete i da napravite prednost. Izađe napred. Šta ja sad hoću, šta je rešenje? Ja zovem peticu. Neću napadam četvorku. Zovem peticu. Najčešće sad ovo ponovo da bude preuzimanje. 4-5. Najčešće budu vidi dole. Sad je meni lakše da igram 1-1. Sad ću da napadam peticu. To je kao rešenje. Znači ovo sve traje 2 sekunde. Manje od 2 sekunde.
Naučiti igrače vežbiti. Ja ne dam da napadam četvorku, sim kad je izuzetno slabo četvorka i kad znam da mogu da ga napadnem, lako da ga probijem. U velikoj većini slučajeva radim da napadam peticu. I sad ću da vam pokažem jedan napad koji je veoma prost, koji ja koristim sa Panathinaikosom. Neka igrač na poziciji 2 bude ovdje. Jedinica gore. Jedinica gore. Ako imate timove koji menjaju sa četvorkom, možete da pripremite specijalan napad za to, da probate da spustite loptu dole, ali ja u mojom timu ne radim to za pocis, radim za Carcarisa koji ima unutrašnju igru, ili ako neka stavim Batista na poziciju 4. Ja znam sigurno da može da odigra dole leđima košu i da da košu. Četvorka na ovoj strani, ti ćeš da dođeš loptu njemu, ti se pomeriš čošu i samo se pomeriš na 45. Petica, dođeš ovdje u ovu poziciju, na početku napada, i sad, pošto mi znamo da je ovdje switch odbrana, jel? Kad on ode u pick and roll, ti menjaš. U istom trenutku, kad on igra, ti se penješ gore. Reakcija odbrane najčešće je da ovaj igrač ostane ovdje u ovoj poziciji. Uzmi loptu. Ako imate igrača na poziciji 5 koji može šutiti, nemate više nikakav problem, to je lako koš, ili ovaj stoji dolje. Ako imate igrača koji se sad lomi ovdje, jel? Morate loptu, to je lako, dajte loptu ovdje. Igrajte ispit. Idol. Ispred, ne daj da prema loptu. Šut, ne može da šut, nije rešenje. Rešenje je na ovoj strani. Da li će ovo bude ovaj igrač sad ovdje, ili će bude ovaj igrač, ili ti napravi neku blokadu. Pogledajte, nema stoji. Ja sad idem ovdje na učenje. Dođi. Ne, ti stojiš unutra. Ovo je svoj šut. Znači, ne mora da bude rešenje tamo, da imamo prednost. Počnite napad na strani da bi završili napad na drugoj strani. Bez ikakvih problema. A još ako imate mogućnost, stavno da odigramo ovo, dođite napadači, ja se kucam ovo. Bravo, to je rešenje. Znači, priprema pred utakmicu, time-out, prst pas na peticu, prst pas na četvorku, low pass. Ako već imate situaciju da protivnički tim preuzima sa igrača na poziciji 4 i opet vam pala na tom jedino, valjda ako imate igrača na poziciji 4 koji može da odigra dole leđima košu. Samo li sam jedan aplauz za ovo. Pokušao sam kao i uvijek da objasnim nešto je filozofija onoga što ja radim sa mojim igračima i svojim timom i ovo je bio jedan napad koji nam daje mnogo mogućnosti, znači što se tiče i uručenja i pick and roll igre, pojedini segmenti čak i unutrašnja igra, mnogo važnije od samog napada i od svega ono što mi svi znamo, to je kvalitet igrača koji imate i koji su sposobni da rade neke stvari. Ja naravno moram da ponavljam da imam izuzetno kvalitetne igrače i da zbog toga verovatno smo i toliko uspješni, nema toga ne bi bili nikad uspješni. Također ono što je veoma bitno da s pojedinim igračima radim već godinama. Imam neke 9 godina sad, neke 8, 7 i onda je to mnogo lakše. Pričamo o saradnji 2 ili 3 igrača, to je napredivo lakše ako oni godinama igraju zajedno. Ako je dovoljan pogled samo na terenu da bi se razumeli da li je to u fazi napada što je napredivo lakše ili fazi odbrane gde mora da bude komunikacija mnogo veća i da mnogo više pričaju. I onda to dovodi do toga da je uigranost njima na mnogo većem nivou nego kad počnete raditi u klubu prvi put i kad morate praktično sve iz početka celu filozofiju da primenjujete, da pravite odnose, da pravite sve ono što je neophodno da bi jedna ekipa funkcionisala. To je bilo to s moje strane. Hvala vam na strpljenju. Imam ja jedno. Ako možete samo da objasnite pick and roll u zadnjem polju koji igrate često, kad se igrač vraća na agresivnu igru. Pick and roll, U zadnjem polju. Kad se vaš batist ili neko vrati u zadnjem polju i olakša prenos s igrača. Da. Pa to su situacije, ako
Ako imate protivničku ekipu koja igra presjednice na terenu, pretpostavljam da je to pitanje, tako? Mi imamo inače napad na presing koji se naravno radi u pripremnom periodu, kao što se rade sve odbrane u pripremnom periodu, a onda u toku sezone koristiš odbranu u odnosu na određenog protivnika, da to treba da ti ne treba. Imamo presing, imamo napad protiv presinga, gde obično ostavljamo dva mala igrača i našu četvorku ovde, peticu i trojku pošaljemo tamo na drugu stranu, ali pošto u velikoj većini slučajeva protivnički timovi njihova petica stoji tamo da stoji, onda ja veoma često pošaljem četvorku prvu, ali onda za njih peticu. Onda za njih peticu. I tražimo tog igrača da već u prvoj fazi polu kontranapada ili kontranapada bude agresivni napad. Ajde da pokažemo. Ajde, on se još malo. Neka bude igrač broj 2 s loptom, četvorka ovde, jedinica ovde, petica negde u toj poziciji i trojka ne bude skroz na druge strane. Ajde neko moćemo da napad. Ajde da promenimo ulogu sad, jel vi što ste bili u napadu, igrajte odbrano, vi pređite u napad. Dvojka ne prebacio loptu. Dvojka. Ovdje. Ne ispod koša. Ne ispod koša nikad. Ne možeš dodaš, zašto ne ispod koša? Odavde, kako su? Da, ne može. Ovdje. Zameni se, bravo, bravo. Dođi ovdje, dođi ovdje. Napad protiv presinga. Gleda licem ovaj igrač da krene da koristi njegovu blokadu. Gde god on odluči da ide na bilo koju stranu. On odluči da ide ovde, ovaj se otvara na drugu stranu. Ok? Probaj da dođeš njemu loptu. Kad si dođe loptu, pun sprint, ali pun sprint trči na suprotnu stranu. Trči, idi u čošaka. Dođe ovde na pitnje loptu. Dođe na pitnje loptu. Napadaj. Ej, stop. Prilazi odmah, napadaj. Evo, to je ta situacija. Napad odmah. Tamo je 3 na 2, verovatno, ili 3 na 3. Trčimo, igramo i probamo da nađemo prvu varijantu koja je moguća u napadu. Ok? Hvala vam se. Još pitanje? Ako nema više pitanja, tako se hvala gospodinu Željku Bradoviću i ono što naravno sledi je zmoja gospodina Dodojkovića ukoliko može sigurno da znak zahvalnosti u ime Udruženja košarkaških trenera dodati gospodinu Željku Bradoviću dok je to se učešćuje. Da se zahvalimo pre svega Željku koji se uvijek odazivao i u isto vreme da čestitamo na uspešnoj sezoni i još trajne uvijek sezoni. Hvala da ih pomogu. I naravno sve ovo veliku čestitke svih ovdje prisutnih, osvajanje i još puno uspešnih sezona u ime Udruženja košarkaških trenera.